ia ubakot Nathanael haka Bible. Bar ulong ukun jango Tolomi. Bartolomi. Ulong ukun. Bar kabamut ukun. Bar ulong ukun jango Tolomi. Bar uni ulong ubakerpang. Ubri ubakerpang. Ya ubau Jisu ula jid ula kintup hapadenge apostol. Kaketin ubelai ka ong mendakas ngi hangi. Kadbangi deke yagas ngi burom jengu. Ba ulong u Israel bashisha. Ulong uburyu kalam jing arsat. Ulong Israel bashisha. Uye u Israel bashisha. Kaya kedakashin jengu Israel bashisha. Hatu ngilong u Israel. U Israel bashisha ulong ubayakendu badiyomad ya ubalay. Namar u Jacob ulayo kerteng Israel haba ulayakum bad ubalay baroshimit bad ulayakendu markumat ya ubalay badulay kerteng kataga jaka peniel. Minda u Jisu peit ya u Bartholomeus Nathanael padu ong hakami uni u Israel bashisha. Kabamut ulong uburiyu ubayakendu ya ubalay shua en kot Jisu ya u. Kumno ulayakendu ya ubalay. Kaktin ubalay kakran shay kadar ba ulong ubayit ya ka jingto bakoy. Ulong uba yahay puson ya ka jingto bakoy. Ulalong uba yahay puli ya ka jingto bakoy. But namar ba ulayay puson ya ka jingto bakoy. But ula perlut kambun por ha ka bapuli ya ka Bible. Ula stang ba niyo mad ya ubale. Ula yakendu ya ubale. Kumba yakendu u Jacob ha ka kitab Genesis. But nadu kata ka por haba ubale u Jacob ula yakendu ubale wong nadu minda ensa kot yapi Israel. Minda u Jisu peit ya kakamat jango Nathanael badu Jisu ong hakami une ulong Israel bashisha. But minda Israel bashisha mano. Mga badmapi ngide banlong uta ne kata Israel bashisha. Namar ngilong Israel batimay. Israel barim kilong gibashania ha ubale kilong gibashania ya katora kilong gibapule binia ya ka jingto bakut ya ka jutom barim. Henry ngilong gi Israel batimay ngi puson ya ka kama jangu Jisu. Ngitrang banya kendu ya u Jisu markamat kumba u Jacob ulayomad kumba u Nathanael ulayomad minda haba u Jisu ulayo ya u Nathanael wong une ulong Israel bashisha namar unsalong u apostol ubayakendu yomad bado uba nagabenda u Chris de nagadagadaw hangne u Jisu wong pinsa yo yakie kabakam kerpang kumba u Jacob ulayo hake jingyo tia hake jimposinyo jongu ha Bethel kadba u Jacob udang yotia ha Bethel halor ma umau aba ula perlongkum ga singkli ula posinyo badulayo ki angel ki yahyar badia kiyo ha kawe ke jinking minta u Jisu uongkum no pi u Israel bashisha piru pinsalong kadaka shing janga jingya kendu ya ka jutam barim bat ka jutam batimai lemba ka jingaiti ya ka jingim jampi kane kalongka jingmut jong kane ka ketin kabau Jisu ong kabamut piru pi ya kendu ya ublay markomat minda piru piya kendu ya ukun ubriyo markumat minda lemba ka jingya keren lemba ka jing puzon lemba ka jing duriya lemba ka jing shashkor ya kaktin but kane kalong ka jinglong kaba kerpang jongo Bartholomeus bakoy
Kohimen ko para habang ipuzon halor ka jingim jongo Bartolomeus bakuin ngitip hapadengi apostol ude mau ula kam shashitom ha kaban iap nagabenda u Jesu iap mater na markibriu kila ko ia kasni jongo ko ia kasni jongo shuaban peniap kumbangi ko ia kasni jongi siar kadbau dang im Kost ni bayim. Ngitip lada mong kindiyat ya kadekot mejongi hadu katno ngis ngopang. Badiyaw Bartolomeus pat. Kila ko ya kasni jong. Sno ki ko ya kasni hakaba uim. Badula shashitom nagabenda u Jesu. La kemen kane kalong gadaka shinjong Israel bashisha. Ubamdon kano ka jingarsap. Lada manga badmapi ngi kalalong kum Israel bashisha. Ne kibru kalam jingarsap haka jinge jongi haka jimmane jongi haka jing shakri jongi haka jingidu kris te ngiru ngin sa yo yaka jinglong kumu Bartolomeus bakuit. Walada kibru kile bein yangi kano kadur. Walada kibru ke pelong marter ingi hakano kadur nginum kinran din bad pinban ke jinglong Israel bashisha jinglong kalam arsap kan pelong yangi ban shashitom nagabenda ukris banyang nagabenda ukris banyap nagabenda ukris banyap marter nagabenda ukris ban penbriang ya ke jinge jongi hau kris hakibru ke bayale persya badulayap mater katkum ka history katkum ka jingto kalong baulayap ha Armenia kalong ka balang wat mendaro badang yale Armenia kalong ka we ka balang kabadon buon gi jingshitom mendaro ngiyosno buon gi kristan hangdo ki petri na marka jingsha leben hangdo bad kade ka balang balayala dawu Bartolomeus bakuin ko himen ko para ngidon kam ban trang ya kane ka jinglong bashisha ngide ban trang ya ka jingyakendu markomat ya Jesu man ka por habangi shimenda mas man ka por ngi puson ya ka tinu ble man ka por ngi shashkor ya ka tinu ble kade ban pelong yangi Israel bashisha kibru kristan kalem jingarsap kristan kalem artatin kristan kalem kinrandin kristan gibayang skem nagabenda ukris kadba ngi im nagabenda ukris ngiru ngin sadon bintalang haka taga jaka kumbangila yosngo haka kitab jimpen pau kabeneng kabaparnai kabeneng kabakuin haka badon arpo saw ngot ki temen kadar jait Israel kadar ngot ki apostol kapelong arpo saw ngot ki temen habeneng kaba apahara ya ka pertay baroka way kaba apahara ya ka balang bakuid baroka way lemba ka jimpe jungki kine ki longi apostol ki paya baskem jongka balang bangiru ngide bandon lang hakene ke paya jangga balang da ka bakalong u Israel bashisha kalong ka bakongsan nagabenda jangi hakene ke yukirish bakuit ngiduwai ba u Jesu unshimde pura ya ka jingim jangi ban perlong yangiru Israel bashisha haka jinge jangi Jesu bayin karku kardo yangi pensle yangi pengandang yangi hakene ke sni buram jung Bartolomeus bakuid ballongi kristan bashisha ballongi Israel batimai ballongi kristan kalem jingarsap haka jingmane haka jing shakri iyame yen yaro yautrai Jesus Christ